Neki dan prosvjed za zakon o radu. Nemojte me zajebavati, 200 ljudi, ide na Markov trg. Na Markov trg će se i znate kad bude 100.000 ljudi. Onda im džabe zabrana, onda nema zabrana. Ne možeš ići sa 200 ljudi na Markov trg. I onda propuste onih 4 čelnika, onda oni odu kod Luke Bebića, pa malo popisni kavu i... To je tak. Prvo, nije trebalo biti naročito pametan, pa vidjeti da to ide sve korak. 98. godine privatizacija, firme su nestajale preko noći. Dakle, tu je bilo sve jasno. Drugo, kad smo vidjeli koji tipovi ulaze u priču, onda je bilo temeljno jasno. Koliko ljudi čini uži dio? 18 do 20 povjerenika jednog sindikata, 10-ak povjerenika drugog sindikata i 15-ak predstavnika udruge branitelja. Probajte to zbrojiti, meni matematika baš ne ide. Oko 50-ak ljudi je najuži dio stožera. Pazite, to je onaj koji operativno radi. Ali naravno, stožer ima prošireni dio, gdje nas se skupi 100, stožer ide na skupove radnika, po cjelinama, pa na centralni skup, evo mi smo imali prije 2-3 tjedna u Kutini ponovo skup radnika sa 2000 radnika na hrpi, ali 50-ak ljudi čini taj operativni dio stožera, dakle taj koji kreira, predlaže, vodi priču i tako dalje. S tim što, zna nam se desiti da u jednom danu idu po 3-4 priopćenja, što medijima, što našim ljudima. Tvornici. Dakle, stožer je ceo i, ne znam, stožer ide sutra kod Šukera i tražit će to. To znaju, procjenjujemo da li trebaju znati mediji, ovisi o pregovorima, pregovaračkoj taktici, ali to se štampa u 2000 primjeraka i ode među radnike. Radnici su stalno informirani, oni stalno znaju što se dešava, a operativni dio, kažem, čini 50-ak ljudi ili se desi, ako 10 noći za redom, kao što smo sad sjedimo u firmi, pa postoje neke tehničke stvari koje trebamo odraditi, ne znam, za prosvjed. Treba napraviti, treba tražiti dozvolu za održavanje prosvjeda, pa ono suglasnost od onih. Onda postoji 10-ak ljudi, onaj najuži, ali taj radi te tehničke stvari, dakle, one donosi odluke, ali bez ovog broja ljudi se ne donose odluke. A temeljne odluke, potvrdu za sve odluke, donosimo sa 2500 ljudi. Mi smo 98. imali čak proveden referendum gdje se je radnik potpisivao sa imenom, prezimenom i JMBG-om da podržava sve akcije stožera, čak i one koje su protivzakonite. Čak i te. Neki pametniji su rekli da se oni slažu, ali da ne mogu podržati i nezakonite. Ali mi smo dobili 90 i nešto % potpisa da su ljudi spremni podržati i sudjelovati i u nezakonitim akcijama stožera. Dakle, postoji to uže tijelo i postoji to... sad šta je? Šta je naša prednost? Kad mi večeras na stožeru nas 30-ak nešto dogovori, to su zapravo sve radnici Petrokemije. On je ujutro na svom radnom mjestu i on već svojim kolegama priča. Dakle, nema tu sad da ljudi ne znaju. I tako tih 30 ljudi ujutro kad se razmili po tvornici, jer imamo pokrivenu po sektorima, bla, 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 ne znam, proizvodnja, skladište, i svih tih sredina su ljudi delegirani, tako da je to dvostruko. Pisano što im se obraćamo, što on dolazi u svoju sredinu i oni, sinoć smo na stožeru govorili to. Dakle, nama je lagano na hrpi smo, s tim što nemojte zaboraviti, nama 50% ljudi radi u smjenama. Dakle, mi 50% ljudi nemamo po danu. Oni rade noćne, subote, nedelje i tako, ali opet, prednost male sredine je ogromna. Gledajte, lokalni mediji su na našoj strani 300%. Mi možemo doći na Kvirinus, na radio, kad hoćemo, kad poželimo. Oni prekidaju program da bi mi tamo bili. To je prednost, apsolutno je prednost. A s druge strane, mi znamo biti malo i bezobrazni i neugodni, pa ponekad i na frku i galamu neke stvari dobijemo. Ali 50-ak ljudi je to jeska koje raspravlja, donosi odluke i tako. Sad, tu mi malo kraće raspravljamo od vas, to ja priznam. Ali jebi ga, nisam ja džaba bio pomoćnik zapovjednika brigade 5 godina. Sam bio baš previše. Kraće raspravljamo od vas, ali su i drugačije stvari. I ja ne mislim da je loše naprotiv. To što vi raspravljate, jednostavno je to druga priča. Kod nas je to čista akcija. Čisto trenutno. Imamo vrlo jasan cilj, dakle nije problem.